Gaza Garage Door and Gate Moto. Hi mi nghenisela mavandla ya ti-garage hi tlhela hi lunghisa lama nga onhaka hi hoxa na ti-gate moto hi deliver hinkwako eAfrika-Dzonga ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation kasi n'wina mi nga eka Giyani na Malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723. Gaza Garage Door and Gate Moto. Hele ka Jiwani Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi n'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona namuntlha hi na mana na Agnes Baloyi kwala aka channel leyi kulukumba hi kombela mi subscribe aka channel ya hina mi tlhela mi joina membership mi ta hatla mi kuma swilo ene ku na leswi swi nga swa n'wina special tanihi ti-member munhu a nga gunguli kunene ku video yi tshama kuza ku 24 hours ya ri ka ti-member ntsena a join member a ta kota ku yi accessa ka ha ri na nkarhi mana na Agnes hi kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi voneni mi vheta mi va byela ku hi n'wina mani wa le kwihi. Inkomo na nkhensa Butsoli na mixeweta hinkwenu na mi nga ku hi voneni na mixeweta lava vulavulaka i manana Agnes Baloyi from Elias Baloyi and Mamba Queens. Okay. Namuntlha hi mi vhakelini. Swa khenseka swinene. Ai vhete ni tlhelela ku le masunguleni ya sungula kona. Loko mi ya sungula ra ku sungula ku nghenelela timhaka ta music a ku humeleleni. Loko ni nghenelela timhaka ta music la ni nga sungula kona kahle ni sungule exikolweni 87 mara loko se ni ta nghena aka music lowu wa Xitsonga lowu ni nga ka wona a ku ri 1990 a ku ri 1990 loko le ka hina leyi ni nga beburiwa ko ka Mavalani a ku ndliwa ti-club hi miganga se hina la hi tshama kona ku ri ka N'wafehlana se a mutini wa ka hina mana mina a va rhangela club hi laha Papa Baloyi loko va yile ka Mavalani va kha va pfuna van'wanyana ku endla swa music va twa ku yimbelela ivi va ku ni lava ku ya twa vanhu lava yimbelela kwala ivi va ta amutini wa ka hina va fika swi va tsakisa leswi swi endliwa hi lava club ivi kusuka kwalani va va ku ni kombela ku n'wina vanhu va club mi ta le ka hina mi ta ni dyondzisela vanhu va mina ku cina ti-Mamba Queens ta mina a ti swi koti ku cina swi vhe swi sungule kwalaya hi vhe hi ya kwale loko hi ya Papa Baloyi swi va vhe va swi vona ku kahle va ri ku hluphekeni munhu wa first party se ivi loko va hi kha va hi testa kwalaya ni va lava va kha va ku ni kombela ku ringeta ni le ku laveni ka munhu wa first party se loko va ringeta va kuma ku na swi kota hikuva a ni yimbelela xikolweni lera ku mina 35 years mi kha mi endla music wa Xitsonga ende hi sungula 88 loko se hi katsa na lama man'wanyana ma loko ma sungula xikolweni malembe mo tala swinene ma komba ku ntokoto so siku ra n'wina ra ku nghena studio a mi titwa njhani? Siku ro sungula loko ni nghena studio a ku ri 1990 ni kume loko ni fika vhele ni kume ku va la ku ta recorda number 6 plus ni twe ni swilo swin'wani and then lexi xi nga fika xi ni tikela a ku ri ku yima a ku yimiwa a ku wiwa van'wana va khoma na hi sululwana a ku wiwa hi ku a mi fane a swi nga ri swo sweswi ngo yimbelela katsongo swi ya mahlweni leswi ya khala mi fane mi yimbelela ndzi fika makume nga khohloli a swi tika kama n'wanyana loko mi endlini mi karhele loko mi tlhelela mi tikuva ku swi rabekini mi fanele mi tlhela mi sungurisa hansi a swi tika so tin'wanyana loko mi kha ri ka liya ya tatani Baloyi loko mi kha mi tirha na vona ku nga va ku ri na tin'wanyana tinsimu ta ku tiveka mi nga tshuka mi nghenelela ka tona ti kona futhi leri ni nga fika ni ri yimbelela a ku ri 1991 ro sungula leri ni nga sungula hi rona a ku ri risimu rin'wana ra ku vananga mi nga tsandzeka ku ni hlayisa ni ri nexe ni teta ni mino se kusuka kwalani se hi ta ka va swiseveseve yaleya ra ku nuna wa n'wina ma tivi karhata ngopfu
swi nga handleka tata teka se fambisa sweswiyana va sesi mithavini swiseveseve kwa mpetiti ku lo jowe hi ndlela yaliya a ni ti landzelela ngopfu nkarhi lowa wa swa swiseveseve a ni loko rinsimu ri endliwa mi nga ri kona loko se mi ya ri tlanga merito loko va ku se ni fikini ni ri ndhawini se hi ku ya hi n'wina mi tlhela swi vona swilo leswiya se a swi va swi kha swi ni tsakisa ngopfu ku fana na tetato vo sesi mithavini ku na rin'wana ra kona ra ku a na ha ku voni kahle nga wu ni tlunya hi malayiti munhu se a lahle kaya so hina hi va hi kha hi picture ra munhu se a kha chika bazini swa mampela a kha hala ka ya nga ha ku tivi so lexi nga endla ku mi zama ku okay se ni lava ku phatluka ni va ni kha ni endla swa mina sayitini loko ku humeleleni moni ku mina kahle a ni nga ri makungwini lava nga endla ku swi va so i tatani Baloyi swilo vona va vuye va swi vona ku munhu loyi i na nyiko ivi va ni endlela album a ku ri 1993 yi te yi ta huma hi 94 evi se yi vheta yi va yi sukile yi vhe yi va yi sukile ene futhi a ni swa ku na vito ra mina a wu nga tirhi rona a yi vitaniwa rito ra Nsuku and Diamond Sisters sungule hi 94 ku va ni endlela album a ni swi tivi loko ku ri ku xivutiso lexi xa hlamuleka loko mi ri munhu wa xisati mara mu ni xivutisa ni twa ku swa endleka n'wina mi kha mi twa ku hambana tanihiloko mi ri munhu loyi a nga sungula khale ka tirha ti-bass guitar a ni kha ni yingisela album ya n'wina leya sweswi ni twa yi tele ti-organ i yini ku hambana ka music lowa wa bass guitar na lowa ku tlanga hi ti-organ ku hambana ka music wa ti-bass guitar na music wa ti-organ loko mo cheka kahleni le ndzhaku leyi loko va ku na dokodela Thomas Chauke ku na dokodela Elias Baloyi na Dr George Maluleke MC Mabasa vo tatana Makhuvele hi ndlela yaleyo vo tatana Eddie Shirinda hikuva mi twa bass mi twa nkatara mi nge za mi twa lead voice a mi swi tiva ku music lowu i wa mani mara sweswi hi mhaka ti-instrument organ swi le ka ridimi yin'we a swa hambaniseki mi to twa voice ya munhu ku lowo lerisimu i rama nkarhi wun'wana na voice mi yi twa loko ni swi twa ve mani Agnes leri va a hi ra vona va swi vona se nkarhi lowu a swi hambaniseka kahle ngopfu so lexi nga endla ku se mi fika mi cinca mi pfumela leswa swa masiku lama ku nga va ku ri yini i mhaka ya ku hi famba na minkarhi leswiya swa khale a swa ha ri ku tirheni na futhi loko vo cheka kahleni mi ta tshama kwale ka music walo wa khale u ta va wo landzeleriwa hi vakhegula na vakhalabye ene ka leswa thekinoloji ya masiku lama a va ngheni a wu sapoteki helo hi ku na ti-CD na tikhaseta na ha fambi hi khome hi mavoko a swa ha ri ku tirheni that's why hi tibyele ku mo hi suka le ka leswiya hi ya ka leswa masiku lama ku tikeriwa loko mi nga tshama mi hlangana na kona ka music hi ku hi yingeseta ka album leya sweswi ku tikeriwa loko hi nga hlangana na kona hi loko ku fambe tikhampani loko ku fambe tikhampani mi khe mi swi tiva kahle na n'wama swi tiva ku loko mi nikiwe nyiko yo yimbelela mi nikiwe nyiko a mi nikiwangi nyiko ya marketing hi mhaka ku tikhampani a ti hi maketa loko se ya fane hi endla ku hina hi hexe hi ti xavisela hi ti yimela hey a ti vuya a swa tika sweswo swi tika na loko ku ri ku mi kuma ku munhu a nge kumbexani i teacher a xikolweni hala tlhelo u endla music a nga na nkarhi wa ku i ta famba kha deliver ti-CD va a ri ntirhweni so loko ku ri hava tikhampani swi va kha swi tisa ntshikelelo wun'wana wukulu mara lexi xi nga tshama xi mi olovela mi swi twa ku lexi hi xo xi nga kahle ngopfu hi timhaka ta music ku nga va ku ri yini lexi nga tshama xi ni olovela munhu ku sweswi vanhu vona swi ri ku oloveni why because a ha teki CD hi famba hi khe hi xavisa mi kuma ku loko ni lava ku ni fanele ni va ni xaviseni tanihiloko ni vulini ku tikhampani ti hi siyevisiwanini
a wu fane sweswi monuku sweswi ni nga release a hi fane hi famba hi lomu tirenkeni hi fika hi chayisa vanhu va swi twisisa hi kha hi xavisa se lexi nga ku oloveni sweswi i mhaka ku ho nghena andzeni ka ti-online nghena ka ti-TikTok ka ti-WhatsApp swi va swi kha swi olova. Okay. So album ya n'wina leyi ma ku yi humesaku yi vitaniwa yini yi na tinsimu tingani mi tirhi na vo mani? Album leyi na ku yi humesaku yi vitaniwa Mani Agnes Baloyi vito ra album i hangena ka va Maseve. Yi na tinsimu ta 8 ivi yi va yi ri na 2 wa ti-remix. Album leya ni yi tirhe na Mani Sandlen na Mlandzwa wa Ndzumba na na Mani Thandi N'wamagoda lava hi cinaka na vona. So i yini ku hambana ka loko mi tirha na vanhu va kha va mi hlavelela ne ku fana na Mani Thandi for example and then na loko se mi tirha na munhu loyi a nga xiyimbeleri ku fana na Mani Sandlen? Ku hambana i mhaka ya ku Mani Thandi i mucini i muyimbeleri wo fane i va lerisa ku hi endlisa leswi se kasi loko i kha i tirha na vo Dr Sandlen i mhaka ku hi voxe i ti-artist loko no ta na marito man'wanyana mi kuma ku va swi twa ku hayi khona la Mani Ega va vulangi swona swi endlisa leswi vona va ta na hamini yin'wanyana mi kuma ku loko va fika va ta na yona laha mi kuma ku swi fika swi endla swona. Swa twisiseka swinene. Marito ma n'wina ma ho hetelela? Marito ya mina yo hetelela a ni ta ku eka vayingiseri hinkwenu hi kombela mi hi sapota risimu leri ya mi nghena hi rona ka va Maseve mi ta va mi ri ku hi sapoteni mi hi rhamba loko mi ri na mintirho ni ri karhi ni nga rivali ku khensa lava nga ni endla ku ni va Mani Egi. Ta sungula kwale ka Dokodela Elias Baloyi na va khensa ivi ni khensa lava hi nga endla kun'we album Mlandzwa wa Ndzumba, Dr Sandlen, Mani Thandi na vo Buti Easy na khensa swinene ni nga rivali lava nga ni sapota hi swa le mandleni hi Mr Dzongo ka Chavani va kha va fambisana na va Dr Nana and then ni khensa na Team Laxent leyi nga endla ku hi hlangana hi tivana a ni nga ta va tiva va Mr Dzongo loko nga ri Team Laxent na khensa swinene. Swa twisiseka swinene. I ncini xi nga va ku xi endla mi za loko ku ri na munhu a nga mi pfuna mi endla risimu ro karhi mu appreciate hi risimu? No vona ku swi na matimba loko munhu a za a tiyimisela ku tirha na wena munhu ku vanhu van'wanyana loko va fane va pfuna a va siyi swin'wani a tlhelo va ku ni siyela ku Mani Egi va nga bihi ni vone ku pfuna ka vona va pfuna swi suka ndzeni ka timbilu ta vona se ni swi vona ku swa fanela ku munhu a swi appreciate. Xin'wana xa ku hetelela performance ya n'wina le stageni mi tala ku cina swilo swa ku fana hambi mi hlayini xihundla xa kona ku nga va ku ri yini? Xihundla xa ku i practice. Ka practice-iwa swinene a practice moni mi byela ku te vo tala ngopfu va ku va hi joyina va fika va tsandzeka mi kuma ku swi tsandza munhu a ku me ni ta swi kota loko va fika laha ku fika ku fanele ku practice wa munhu wa vabya wa tlela a nga swi koti se ha practice before sweswi album leyi ya ha ku huma ku yi busy hi le ku practice endani loko ku fanele ku ya performiwa minkarhi leyi yin'wanyana hi hlangana hi wa mune hi practice that's why swilo swa hina swi fika swi va xixin'we loko hi ri stagini. No ha khensa swinene ku va mi hi vhakacherile manana Agnes xikomba xi mi pfunji mi katekisa album ya n'wina yi kota ku ninginisa tiko yi mi endlela tigigi yi kota ku vanhu va yi xava. Ha khensa buti hi khensa swinene danke hi le ka G1 Solima ka mu channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo hi seketeleni mi joina membership channel ya hina yi kota ku kula inkomu.